064，你们有什么特色菜？有宫保鸡丁、麻婆豆腐等。065，你们餐厅有什么蔬菜？有胡萝卜、黄瓜、大白菜等。066，你们的菜齐了，请问要什么饮料？来2瓶啤酒，要冰的。067，有什么不吃的吗？我不吃肉，而且最好清淡点儿。068，请把这几个菜打包。好的，请稍等。069，服务员，可以刷卡吗？对不起，我们只收现金。070，我们去买点儿饮料吧，我口渴了。好的，走吧。064，你们有什么特色菜？有宫保鸡丁、麻婆豆腐等。065，你们餐厅有什么蔬菜？有胡萝卜、黄瓜、大白菜等。066，你们的菜齐了，请问要什么饮料？来2瓶啤酒，要冰的。067，有什么不吃的吗？我不吃肉，而且最好清淡点。068，请把这几个菜打包。好的，请稍等。069，服务员，可以刷卡吗？对不起，我们只收现金。070，我们去买点饮料吧，我口渴了。好的，走吧。第10课 Resitora y'Abashinwa. 6C. Mufite ibihe biryo by'umwihariko? Dufite inkoko ya Kung Pao, tofu ya Mapo. 65. Resitora yanyu igira izihe mboga rwatsi? Dufite karoti, kokombure, amashu n'ibindi. 66. Ibiryo byanyu byatunganye, muranywa iki? Muduhe byeri ebyiri zikonje. 67. Hari ibyo mutarya? Ntabwo ndya inyama, ikindi kandi bibaye byiza mwashyiramo amavuta makeya. 68. Mushobora kudupfunyikira ibyasigaye? Nta kibazo, mutegereze akanya gato. 69. Seriveri, nishyure nkoresheje ikarita? Oya, twakira amafaranga ya kashi gusa. 70. Mfite inyota, tujye kugura icyo kunywa? Nta kibazo, tugende. Isomo rya 10. Resitora y'Abashinwa. 064. Mufite ibihe biryo by'umwihariko? Dufite inkoko ya Kung Pao, tofu ya Mapo. 065. Resitora yanyu igira izihe mboga rwatsi? Dufite karoti, kokombure, amashu n'ibindi. 66. Ibiryo byanyu byatunganye, muranywa iki? Muduhe byeri ebyiri zikonje. 67. Hari icyo mutarya? Ntabwo turya inyama, ikindi kandi bibaye byiza mwashyiramo amavuta makeya. 67. Mushobora kudupfunyikira ibyasigaye? Nta kibazo, mutegereze akanya gato. 67. Seriveri, nishyure nkoresheje ikarita? Oya, twakira amafaranga ya kashi gusa. 70. Mfite inyota, tujye kugura icyo kunywa? Nta kibazo, tugende.